Welcome to Umkosi noMagajeni. I am uMagajeni. Umkosi wethu namhlanje bazala bami sizokhuluma about le clip oyibonile yakababa uMusa Mseleku anika labo sisi laba or abomama laba enibabona baguce lapho imali guys. So i-caption ya that clip ngibona abonge from ipage akabonge ibhala ukuthi uhlangana nalabo mama bagcoke into zesintu or bagcobise into zesintu, hence ngoba ubaba uMseleku uthanda isintu yingakho abanika imali ubona ukuthi lento abayenzayo uyayithanda and into kuye, so makahlangana nabantu abanjalo bayamjabulisa ukuthi kusesekhona abantu abasayenza lento enhle ngengaka, because guys we know ukuthi isikhathi njengoba sihamba abantu abasasihlonipha isintu sethu. So if vele uhlangana nabantu umuntu ethanda isintu nogcina amasiko nanani and uhlangana nomuntu osayenza lento lecabanga in-town guys, obvious nami bengizabanika imali, but-ke enye into efike emcabangeni wami mangibona le video ukuthi ngingajabula kakhulu if labo mama laba mhlawumbe umama abantu abangasebenzi, yazi guys uye town unganamali uthi uyocosha mhlambe lokho nalokho, only to find out ukuthi uzothola umuntu ofana noMusa Mseleku akunike nje imali and nawe yenza uDisemba wakho ukuthi ube mnandi njengabanye abantu, njengamanye ama-families. Nawe kwakho uzokwazi ukuthi uthenge whatever abanye abantu abayithengayo, you understand, because guys we know that isimo somnotho wethu asikho sihle. So siyabadinga abantu abafana noMusa Mseleku. I'm not saying mahlangana nomuntu etown uzokuvela umnika imali, but siyabadinga abantu abafana noMusa Mseleku athi if unako mahlangana nomuntu anyway or abona umuntu ukuthi this person wenza into enhle ithi ngimncome or ngimtshengisa indlela yokuthini what you are doing into right nje, appreciation post or appreciate that person ngayo yonke indlela ongayenza, even if ngaba abathatha isithombe abapostile bekuzoba kuhle kimi ngoba bekuzotshengisa ukuthi yaba-appreciate ukuthi bayenza into enhle. But bazala bami, so that is all for today. Please don't forget to like, subscribe and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.